ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Arsnam menshwa uma Balen Thubru uway ni ginong elam jong ki try trok harilom jentia ula Shah Sloit naka kam president jong ka jentia Hills Truck Owners Association but mentapat ula Shah Sloit sana ka kam president jong ka all jentia Hills Clinkers and Cement Association. Kinong elam jong ki Ajhcca kiliyatho bajagan ka rai la shim haga jingelang bakirke kabalalong haga khat artrik ubnai risau arajar arpuway hanong ba jowai. Lakenno bala Sloit no ya uma Balen nakakam ba ubat day naki daw ki jing penken ki riti tray kam jong kaneka seng. Haden wa ngakam u general secretary yang ga Ajhcca tatibo ora sop u presiden u Balen Thubru wada petme no kirkam klem haga jing tip yang ga executive member te haden wada ya jing tip bogam te da ong oya u kani to constitution lai gotam ke kandam yang constitution da violate uwa na ta daw na kamu general secretary khud oya ke committee ya executive committee oya kalam hal organi ke jingla sop yang presiden da chwao la ya ke tala da flash ya ke notice i chawaro ki executive member da daman go ha ke khatar tarik yang branch phao hay por nhau ji ha hay ni hamu godok akal bo chwai da hagata committee da ay ga notice waro chau la da ya mat chawaro ki member da hagata ga committee da wan ki member waro mat da pensnyau ya ga jingla ka jing la sop yang presiden uma Balen Thubru da hagata committee ka chimni ya garai mat how kat dok chim ya garai o presiden o yai laju ya ki knom kre kam yang seng kam te ta terminate ya o hagatu hi gejan met kamu presiden bat chim le gowi garai wa ujet acting na presiden na dowi o pai ya gane krum karam bat o acting secretary o as pajo manu acting secretary bat o ker khar manu acting presiden o pai ya gane kam hado wa hakatu ke juga sini chim ya garai open man ya ga general meeting open thenme nam kitkam ne bha la les nam kanthi impuya ya ga jing thenme nam kitkam ta kam ta hakat khande tarik uman ga general meeting open thenme nam kitkam hita ta o khnang o chia la ne ke pajba o yogi wa inusket yo la kitkam kandam kitkam ni